Kobeyo bakagwa mukoba mutyava seboni banya bomwe bali milimo mwe balokuyiya bananga mukola kyamanya okubanga mwenda channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga edukire imwe ni imwe ife ni imwe onakolwalero nsobwire okubanga nchaza mwana muwala Queen omulala yenka mu Busoga eranga ebitibwa bingi nandibere mwandulanga makona bwatiro okwandula atujja kubanga nandula ncho nsangero kubonako zero kwagana webale milimo mpola tinonirire webale kusima ologera wa Katonda lamusa kubali kubona ku channel ya Dr. Hussein Media mati simulule abawuliza bifa abalungi abo ne bifa abalungi muko abatya abali ku channel ya Dr. Hussein nsonga ku nsonga mwe bale kuba kumwe bale kwekumira kutubenda ino by the mwe bale kwenda Tina Baby Music munenze ndi musimu nze nikyemba nzira kyemba koba kitofu nze munenze Hussein abana ba TV yo banenze kyempenzo okukoba yeah thanks for having me omuntu wabaye ebisabulungi twasegeze na era aba alina okola ki alina okwendebwa banange Busoga twego okusiima tuve mu bigambo gundi yankobeire nti gundi muki mubi ayi wali obeire kuko naye wamana nti mubi yeah chekorena yelwachi abo bakoba nti babi lwachi fe twongera okubasembeza ife kiko batwenda bwendo batubenda bwende kibasegeza kitina nti bigambo ne bitambula no Busoga byaletera omuntu okola ki okubanga yekyawa wakubya olwemba nawo kina nani yawandika olwemba luno Jazma Voko wamwinonola ko kubina ebindi byatamu ebiriwa yatamu amazima gali yawandika buli kako buli kisoko kya Busoga yakita mu lwemba no tiamukobera but nati amana ina mukobera kyenenda ina mkwante ndi kwenda twembe ku bintu bya Busoga ndi kwenda twembe ku baba kyabazinga ise bantu gavana diopo kuna isabirie ate katubona bwofulumye olwemba nirugemagana ni isabirie I'm just favored oluvanga wakobanti kubanga no lwemba lwa kyabazinga lina soko ofulumya tiamana nti rufuke ensonga tiamana nti obaluja tiamana we rwagemera wena mwidi we rwagemera mu bisera byembaga ya baba zena nali nakuba bwa lwemba nataawo so olwembo lwanawo ndugemeira omwaka mulamba ngandi naro kana ena akale ku lwemba kai bino byagwawo kitegeza ndi wa mukisa ekyo kituufu kyabazinga yazere irongo munna kanyoko abakanyoko bako bakanyoko kiba kigesa nti okuwemula mu Busoga tulina betu batuwere betu ebigambo byo kwa kyabazinga yazere ebigambo byo Hussein byange kati kyabazinga sanu yatwigulirewo esa wadno okuwemula tuikirizibwa kwa katintini ino tekatintini ino kuba kati nsolo kwa ntiti be toja ino Tina Baby olwemba luno wali wekigambe kinumya omutwe tekirumyanze zenka olwemba luno lulimu wakoboti ninze Tina Baby olina bwakoba nti ninze Tina Baby mweneyo ninze Tina Baby mweneyo yes kigambe ekyo nze nkifuna ninze mweneyo nakanti ndakweta nkubuzeko mweneyo ekyeyo hiti yali hiti hiti olwemba lwange hiti anti tule baba kyabazinga salongo ndabifuna bungi bana mutano noni olwemba nga mwegemekeza mu baba lyati bebe Hussein olwemba nali ntegeza mweneyo hiti yes awo nyontereziza era bulido ngaiti na bebo okutegamo mweneyo ngani kwenda kuwendulira abana babisente bebe babone ekikiyo na Baby amunange engambo dide dibitangana wano nadawo no Busoga mu bya music wano bose busana mu music abana okukontagana kiriva kuki butayikiriza nti gundi akusinga oba kyeno kyoyogere nekyo tulemerwa okwikiriza nti omuntu gundi ansingako ate kati abaana abasinga abali kwida naddala abana bali tandika endongo balinga bebako bati boja nolinga mu camera vuluga abanene wofuna itutumo bitewo which is wrong osobola okuvayo wakoba oti muna Tina nsinga Tina mwembi mulungi era nze negomba okukola ku Tina wekituuka ku Tina tomanda Tina ayinza okuwa omukisa nze nalingani nabembe benegomba ne bali abadongole ngati bavuluga nga negomba kwego music wabadongole time wena funa omukisa bampa olwemba ratigana it was my breakthrough
abasinga ba radio lwakuba yes kati abaana bana abasinga balowooza ati Waneda n'avuluga Tina abantu balijamu wamatu atandikirawo kikyamu nze ndishuwa tivuluganga ku mwembe munange championzo okukoba ndogera lwakuba endogera yange nembi banfuna bwa bubi but nze ndogera nti sadno wemba mbuso gano omwembi gwansobola okukola nawe ekintu nti nono mbatikobye nti mubi nti oba musinga nti oba ekitegeeza level ye gyali ku ebe wayawe iguru kudenezena nakola ki yes ayo takitegeera kisobola kwegeza ku mwembi amaze mu industry emyaka 10 ku 8 nzo w'emyaka 3 umwegezeeko mba mukyamu kituufu wishtegera so obuzibu bwe tulifunanga Hussein n'obo nti abaana bana bakatandika wereze natiri mu level yawe igurino almost nakatandika but baine ekintu ekyo kibali mule mu mutwe nti wenaja n'envuluga omwembi nani njabitawo tuna bebe video ene niriraino video eno wajite mu sente meke kitone ino mukubona okuko wali obusente obwerabirwa wali editor birwe kitone ino video eno kubanga okuva ku producer kambala okuva ku writer kubanga bona ba producer bali mbasatu lwakuba undi titwamutamu mulimu ozivuga mwaba mu bawa mwaba mu ni producer undi yakoba it is okay no tamutamu kati when tandikira ku writer esente de yansa banimbala niba producer babire nimbala ni director nganka ali kubala promotion ndi milioni nga 13 kisoboka yeah 13 ate bya music ni milioni nga 13 kubanga ziga ne ya shooting video abedi ziga basobola omubuuza ku niwe mbanzirayo ati yagemera sente emeka iyo video ziga ajigemera milioni 8 kisoboka yeah okay kati ono zivuga writer ya sabedide ba producer ba sabedide Side Software na ya sabedide kubanga gundi yona project Side Software to management yes ajirimo but business is business okay yeah ndi kufuna bulungi yeah bwabanga bali management yange tekitegeeza nti ni studio njako esaya bwerere as a management tulina okola ki okwegamba tusasule yeah olemba luno mazima ga intwanirire tuve mu byokuwaya olemba lwanirire munaye tugeza ku run career yaife kugitolayo though abasinga tibasima otani nzo okujja ku level ya man video dama kanso tojja kuira kabiri wansi another thing nina collab n'omwembi omunene Kampala era November lwetabe tujole kula twasoka twalinda mukubana akalekula collab ne Sasha nga tusobola kuiza collab ono omugwere November referu koza bulungi twalwandi video by the way November lo era Aziz Vibe ne yalugema Aziz Vibe ne yalugema video ali amani so ni runo reni na n'omwembi we Kampala era zigana inzo shootinga video yange kubanga aba gwensimye okay yeah tina Vibe ndowooza abana abali kumbona eyo Dr. Hussein Amina nongera okubategeeza nti bwobanga oli eyo nenda osobola okubanga otuukirira abambaiza poultry bano nga balina enkoko ensoga dene balina amagi bagaani weiganga begesa n'okulunda batuukirire namba debwe nendodo oli kubona ku screen awo sobola okubanga okolaki odikubako senga Juliana munanga ate bwobanga oli kwenda hips disolo kwanga daganga edatina muno ngoli mugazi ku muno akwenda kweza ibere jawa senga Juliana na izibere oyo mulungi no mwebyo so enamba de da senga Juliana dona didawo so olukubanga omutokera atina bebe